Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimli jana borker Allah Taala'nın ismi menen başlap, urmatly musulman bir toğandarım, barыңarga Allah Taala'nın tinçligin, rahmatın, berekesini kalap salamdaşam. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve barakatuh. Jaratkan Allah Taala özünün barlığına, birligine iman keltirgen bendelerine Hucurat Suresi'nde kayırılıp mınday deydi. Ya eyyühellezine amanu in ja'akum fasiqun binebeyin fetebeyyenu. Ya eyyühellezine amanu in ja'akum fasiqun binebeyin fetebeyyenu. O Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen bendeler, eğer sizlerge bir fasık, dininde tayqı bolğun, dininde beken bolğun bir insan bir haber alıp kese, bir habardı jetkise, fetebeyyenu, ana anıqtağıla, bayandağıla. Çimbi, anın artında kim turat? Emne maqsatda çıgardı, emne maqsatda aytıp geldi. An tusibu qawmen bi jahalatin fatusbih ala ma fa'altum nadimin. Eğer ana anıqtabastan, bayandabastan, oşonun habarına karata, oşonun aytkanına işeni bir qowmga jamandık kılıp koysoň, jaman sözü tarqatıp koysoň, özüňör kılgan nersege ökünüp kalasıňar deydi. Бұл мәселеге тоқталудан негізгі себеп бүгін күнде сос тармақтарда айрықша кечетен бері bir тур емес хабар тарқап жатат. Аға тоқталам. Бірақ урматтуу мусулман bir туғаным, ошол эле кереметти Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала "Ал-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Al-yawma bugün akmaltu lakum dinakum. Diniňerdi kamil kıldım, tolluk kıldım. Vatmamtu aleykum ni'meti, sizlerge arnagan nimatımdı tolluk kılıp kemtiksiz berdim. Ve raditu lakum al-islam dina, sizlerge İslam dinini din kılıp berümenen Allah aytat, men razı oldum deydi. Bu kay surede? Maida suresinin 3. ayatı. Oşonda ele urmatlı musulman bir tuğan, bu yerde basa belgilip toktula turgan bir şariatta kayda var, formula. La tubna al-ahkam şer'iyye ala-ru'a aw ru'ya. Şariat hükümleri hiç kaçan tüştün üstüne kurulmaydı. Ayatta Allah Taala aytat, bugün sizlerge diniňerdi tolluk kılıp berdim deydi. Sizlerge arnaytır, din tolluk, dinnin kemçiligi yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ötkenden keyin din toktodu, din tolluk boldu, dinnin kemçiligi yok. Tüşünde biröw kelip, munu kılgın, anı kılgın, tigini kılbagın degen buyruk al tüşteki nerse ötpeydi. Oşonda ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün keremetli hadisinde "Men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevva maqadahu minen nar." Kim ataylap menin atımdan jalgan süylese, al özüne dozoktan orun dayardap koysun deydi. Peygamber aleyhisselam başka bir hadisinde sizlerden biröňörдүн atıňardan bir jalgan söz jetkizu menin atımdan kalp aytkan, jalana aytkan siyaktуу emes. Kimde kim menin atımdan jalgan süylese, al özüne dozoktan orun dayardap koysun deydi. Başka bir hadisinde Mughira ibn Şu'ba degen sahaba rivayet kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men aytpagan sözdü meni aytты dep, başkaça aytkanda Peygamber aytpagan sözdü Peygamber aytıptır dep aytkan söz yetkizgen adam özüne dozoktan orun dayardap koysun deydi. Emin negizgi temaga kele turgan bolsok, bugün kebir insanlar aytıp atat, sos tarmaktarda, bugün kulağımızdan kurtun algan bir habarlar, moldake mınday boluptur, ajeke bul kanday, emne de жооп berебиz deydi. Oşondan men bugün Kur'an kursunda bizdin Kırgızstan İslam Üniversitesi'nin Oş şaharındağı Kur'an kolejimiz, Kur'an kursunda karı balдар menen sizlerge bir oşo habarga açık aykın жооп berүүnü tuura gördüm. Al habarda Türkiyalık bir ayal deydi. Peygamberdi düşünde körüptür deydi. Birinciden al ayaldı körgön mü körgön emes mi? Al ayal kim? Oşol peygamber düşünde körgön ayal çıkıp süyledi. Je biröler uşunday boluptur miş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde "Kafa lil mar'i en yekune athiman, kafa bil mar'i kaziban en yuhaddise bi kulli ma sami'a." Bu hadisin manisi bir bendenin günökör bolup kalıusuna jetişet. Başka bir rivayette bir bendenin jalgançı, kalpıçı dep bolup kalıusuna jetişet, uqqan ele aytıverse deydi. Uqqanыңды ele süyleyveresin be. Al Türkiyalık ayal peygamberdi düşünde körse peygamber aytıptır deydi.
Эмне дептир? Sen turganыңda Kur'an-ı Kerim'inde açıp karasan Bakara surесінде menin bir kirpigimden bir tal tabasın. Oşol kirpikti tüktü kaynatıp içsen koronaviruska şifa bolot, ayıgıp ketesin. Biz 21. kılımda ilimdin, teknikanın önükön zamanında yaşap jatabız. Logika, akıl degen nerse var. Dinimiz at-tuhru şatrul iman, tazalık imandın bir bölügü deydi. Dinimiz tazalığa çakırat. 5 vakit namazga darat algan adam, oğzunu gargara kılgan adam, murdunu tereң çayqap жүрген adam, kolunu 5 mal taza juugan adam, bugün бүткүл dünyölük salamatlık saktoo mekemeleri koldu dayım juuga çakırıp atat. Bunu bir İslam dinimiz 14 kılım murda çakırıp kelgen. Jaratkan Allah Taala şöyle Maide suresinde ya eyyuhellezine amanu iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum ve aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum ve arjulakum ila al-ka'bayn. O iman keltirgen bilir, kaçan namazda okuunu kalasaňar, yüzüňördi çaş çykkan жерден ek nasına çeyin, kulaktın jumşağına çeyin, yüzüňördi juugulady. Yüz degen söz, bet degen söz, betme bet. Bir-birizge betme bet karagan kezde kança jer körse oşon tolluk 3 jolu juu deydi. Andan keyin koluňardy çykanaka çeyin juugula deydi. Jölüm juup koýasın emas kebirlerge okşop. Çykanaka çeyin 3 jolu juugun deydi. Çykanaka çeyin juugundan murda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti koluňuzdu 3 jolu juwaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem silerden kimiňer uykudan turgan kezde koluňardy taza juubayınça bir içke bir nese koluňardy salbagla. Sebep koluňar tünü kaysı jerde bolgon emneni karaganyny bilbeysiňer deydi. Oşondan İslam dinimiz tazalığa çakırgan nerse. Çaşты kaynatıp iç, murduňdan tüşkön, çaçıňdan tüşkön tüktü kaynatıp içseň şifa bolat degen masele jok. Bu maselenin bir jagı. Ekinci jagı, eger oşol ayal tüş görgen bolsa da, al ayal kim özü? Paygambardy süýgen, bir muhlisa bolgon, bir takwadar bolgon, paygambardyn tüşte körügi üçin paygambardyn sünnetin bekem karmagan, oşo paygambarga aşık bolgon, muhlisa, awliya bolgon ayal mı? Je joluğu jok. Je paygambar jap degen jap awratlarını japbastan jarım jılaňaç bolup jürgen ayal mı? Bunu anıktabastan bilip bilbesden Türkiye'den bir ayal tüş görüptür, paygambar al ayalga ayttyr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Türkiye'de ayaldan başka tapmay kalıptı. Anan urmatı Müslüman bir tuğandarım, men hazır kamera işine suram mana. Oştoğu Kur'an kursundagı jigitler. Uşu balдар bardığı Kur'an jattap jatışat. Silerden suranış. Kur'an'ın bir açıklaşı barıňar. Açtaňar mı? Kur'an'ın içinde ne tük bar beken? Körsökle açık. Kim Kur'an okup muna bu jerdegi jigitler Kur'an kursa boldu rahmat. 24 saat uykudan taşkar 8 saat uktay turgan bolsa 16 saat Kur'an okuşat, Kur'an jattaşat. Al emi Kur'andın içinden çaştaptıňar bize. Peygamberin kirpigi var beken. Emi başka mesele mınday. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Misalım o jigit kaysi süren jattap atasız? Furkan süresin. Furkan süresin jattap jatkan jigit Furkan'ды kaytalaydı. 30 jolu, 40 jolu, kebir Kur'an jattagan adam 300 jolu kaytalaydı. Kur'an'ды kaytalap jatkan kezde başın tırmasa çaçıdan bir tük düşüp kalışı mümkün. Je kirpigi düşüp kalışı mümkün. Anan oşo özünün çaçı kirpigi çığa kalsa, oy paygambardın kirpigi çıktı deysin be. Kebirler bolsa Kur'an-ı Kerim'de Yasin'di kaytalaydı. Yasin süresini okuatsan Yasin'den bir tük çıkıp kalsa, kirpigi çıkıp kalsa, paygambardın kirpigi deysin be. Biroq urmatly Müslüman bir togan sen Türkiýalyk ayaldın sözüne başka emes, jaratkan Allah Taala oşol ele keremetli Kur'an-ı Kerim'de öz aytat. Ne deydi? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Kur'anda biz imandalarga rahmat bolup turgan, şifa bolup turgan nerseni düşürdük dese, Kur'anda okup şifa tapbastan, Kur'an menen özüňizi ruqya dem salbastan, je Kur'an okubastan, andan keyin kayakta çaşta şifa bar eken deyizbi. Allah'ın sözüne işenmeysin dagın, Kur'an bul şifa degen, Kur'an'da okubastan, Kur'an'da hatım kılbastan, Kur'an'a bolgon yüreğinde süyüdü oygatbastan, anan keyin Kur'an'a düşüp kalgan sen çaçıň demne bolsun. Ömrüňde namaz okubagan, Kur'an-ı Kerim'den bir ayatla amal kılbagan insanlar, oy Kur'an'dı açsam içine çaçta tük taptım deydi. Al barkim biri oşa Kur'an okugan adam murdun çukan kezde düşüp kalgan tüktür. Kaydan bilesin ada? Oşoňdan urmatly Müslüman bir tuğandarım,
ар түрдүү ар жактан келген хурафат болбогон калп нерселерди бөлүшпөгүлө. Мен айтайын деген негизги маселе, урматтуу мекендештерим, мусулман бир туугандарым, каяктагы түштү таркатып, соцсеттерде, WhatsApp'тарда бөлүшкөндү токтоткула. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Мен бата ва фи ядихи риху гамрин фа асаба шей'ун фала ялуманна илла нафса." Кимде ким кечинде уктаса, кечинде колундагы майын жуубастан колу май жыттанып жатса, эрте менен турган кезинде колуна жара чыккан болсо, экзема болгон болсо, кычышка бир ооруларга пайда болгон болсо, өзүнөн башкага наалат айтпасын, өзүнөн башканы жемелебесин дейт. Бул деген мааниси эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уйкудан мурда колуңду тазалап жуугун дейт. Уйкуда эмне, тамак жейсиңби? Көр, динибиз керек болсо, уктаган кезде да колуңду тазалап жуугун дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким даарат менен жатса дейт. Даарат менен жаткан адам кечинде төшөгүндө албетте кыймылдайсың оңго солго. Ар кыймыл болгондо периштелер келип: "Аллахумма игфир ли абдика фулан фа иннаху бата tahirан." Аллахым бул бендени кечирген, бул таза болуп, даарат алып, тазаланып жатты дейт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Лаула ашуqa ala ummati la amartum biswak inda kulli salatin." Мен үммөтүмө мушаккат, кыйынчылык болбогондо ар намазда тишиңерди тазалагыла деп бисвакты буйрат элем дейт. Ислам динибиз бул тазалыктын үстүнө турган нерсе. Намаздын ачкычы бул даарат. Дааратсыз намаз кабыл болунбайт. Андай боло турган болсо, биз бир гана дененин тазалыгы эмес. Ислам динибиз: "Я ayyuhan nas khuzu zinatakum inda kulli masjidin." Аяттар окудумбу? О инсандар, бардык инсаниятка кыр. Хузу зинатакум. Зинаттуу таза кийимиңерди кийгиле инда кулли масжидин, ар мечитке барган кезде, ар сажда кылам деген кезде. Ошондуктан негизги маселе, келиңиздер урматтуу мусулман бир тууган, эгер Аллах Тааладан коркууң болсо, Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, Аллахны Раббым, Пайгамбар алейхиссаламды менин пайгамбарым, ислам менин диним, китебим Куран десең, Курандын ичинен чачты издебегинде, түктү издебестен, Куранга амал кылып, Куранды шифа үчүн окугун. Куранга амал кылгын. Курандын негизги шифасы качан биз ага амал кылсак. Курандын чакырган чакырыгы менен жүрсөк, Куран тыйган нерседен тыйылсак. А Куран эмнеге чакырып атат? Я ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O Allah'ın barlığına birine iman keltirgen bendeler, eğer bir fasık, dinsiz, dininde beken bolboğan adam bir kabardı jetkise, sosyet arqılı, WhatsApp arqılı, je kaysı tarmakta men jöletibe, fatabayyanu, anıktagıla. Anıktavastan kılgan işingerge ökünüp kalbagıla deydi. Eğer bul dünyanın ökünüşü istemez, erteң jaratkan Allah Taala'nın aslında paygambardın atынан жалган сөздү tarkatıp, Пайгамбар айтпаган нерсени айтты, пайгамбар көрбөгөн нерсе көрдү деген нерсени тарката берсең, кыяматта өкүнгөнүң өтө жаман болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, ушак айыңдан алыс болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ла ядхулул жанната ан-наммам." Ушакчы бейишке кирбейт дейт. Ушакчы бүгүн бирөөгө келип шыбырап эле айткан сөз эмес. Ушак ошо телефонду кармап алып эмне кылышат? Жалган кабарлар менен бөлүшөт. Тилекке каршы ушул жалган кабарларды таркатып жаткан аялдар болсун, эркектер болсун, кереметтүү Кур'ан-ы Керимден күнүгө 10 аят же 10 катар Кур'ан окуй албайт дагы, соцсеттерге, телефондорго кирип алып, соц тармактарда жүздөгөн жалган кабарларды бөлүшүп, жүздөгөн кабарларды окушат. Кудайдан корккун. Бул нерсени токтоткун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.